Hi ma'am, ma'am to my channel da taram nok choi ado mi ma'am na comment or pusi yawe video kharagi comment do ma'am da khalaga dum ucheram ge ai ma'am na khumning ba comment ma yawe di hosing noi nupa gi family ga puna leitabani yam nungai ram gani na langning bata lang na ngawing bata ngaw da na kaina tawning bata taw yam nungai na liram gani kaina hayak pa comment yawe ai gi nupa se akoi gi size se aigi inembo bokto aduka gi mana hili mana duty la pada chakum no kon lebe matanda kai gi kon le ino hojibo phengri kai gi no gi angko mu ingang se kapada mabuk chak nang na ingang se kai pizadana mabuk se athilali ni hinjang jang freeze le magana a asigi hinjang se hojibo thong de kai gi no aina ni ni tiki no ngon de lerek na piraga hojibau nang na thong da ba tanguding da inembo kom da yengsan bado aduka I punamak mana hili buko adu mo po ay no para ngang bani haina pakan se dum haraw na leiri ni ado inembok ta chen ga da ba gun punamak to akoi no pa da lo yaw re baduna akoi inembok ti am phai ma am tengon ngang bi de buko na mayam ne yam nungai na leirang reng ne abdo dukum ba ka imphang de mayam comment ma khang na kai no nang nu pa na pam na ba gi am tai thalo kai na harak pasu yaw buko ai phang ba se ma gi marai ba gi am pha ba ai gum na masak phaja ba ai gum na wakhan ba ai gum na ma bu care to bi ba ni di ma care na phangaroi dina delivery ora matung da ise period lakte duga aingon da yam ki ba ma phau ki ko thamoi da I wat pa na tawira na traga operation da moi na kai kai bu shoi gra ba duna aingon da doctor da chalaga hangusi ra haidana aingon da yam na ki ba chingna bo do po I bu ko do aina imana bi sing da hange moi na nang doctor da am tang ni check up tawraga yeng tho oina ado doctor da chalaga haiba matam da doctor na hairei ba ko aham da nang pregnancy test tok thok se le du matung da negative la aingon da nang check up am tang tok tho ase na haira pa sa aingon da kai boy ki boy kai boy yam na thamoi da tuk law ba do dugai aina hipam ba dagi ko aisa fuk law na hogat laga aina doctor da hairei ba ko ai jengaroi ai check up tawroi doctor na nang asing ba ki yengaroi haira aina yengaroi mana asing ba ki yengaroi haira ma se am sauning ba do aina hairak pa se asiga ma se ya wakhan yam nungai tra yam sauning ga aingon da ngang I ba ko aina ha ai yengaroi ai hoji kai tawdre haira aisa fuk law na hogat laga aise la e ba ko adugi matungda moina hidak su kai su amta irakhidre engonda mamang da hidak piram gani harga ma sauning bai maina ado ai hidak su chadre ai shu wakan khandre tension free leire lakning matam da lau lakning da tok chou hai bai mong da leire dugi after 2 month matungda ai period la ado si kai ngi na te myam hormone changes orakpa amadi wakan yam tension loba si na maram oraga akoi gi period ki matang da thengba ngan base yamna I hai tare ko aduga ina ngasi jaw pho pet myam ma sajina rakbada ingonda yamna nungai jaba comfortable oi bado sigi everteen skin thin sanitary pad XL 285mm sang base sajina rubadagi ko atayam ta sinaba nungai tre maram di magi comfort level se sathina nungai khoigi yamna pa ba amadi bulky feel henda ba jeans amadi fitted dress selakpa matam da su mapalon dagi fauni habagi awkward moment lakadaba sing du su oiroi ko siga size se XL se 285mm sangi duga especially heavy flow oi basingi damakta su oire maram di si se 3x faster absorption claim tawe ba ko khoi aduna isada choli tawba feel oi bedu sungoi oroi confident level do hengatoi ni myam si sela matungda duga extra white bag su pi ba ko leakage protection help tawna bagi especially night time amadi long hours ki damakta ko enriched with moringa aloe vera yawe duna irritation rashes oirak patarga sumana phan bada mateng pangdoi ni manam namthigani habagi kaim leroi no order technology fresh feel throughout the day soft amadi white flap covers aduna kogi pet te mafam dagi secure oraga te atopom pham da lengthok lengsin tawdi buko 40 pack yawe amakhakta leigragadi long time use tawbagi duga chingna da bida sijina view dermatologically tested ni daily office ka ba amadi working ladies ki damaktadi sigi pet se yamna perfect ne myam aina sigi brain se kuire buko sijina re se magi makhan gi thoya do handak sina kwai dagi paraga amadi secure feel oi bodo adugi damakta su aina myam da specially dum hygienic ba hai tare leiragadi sigi se sijina view nungai bane do yung manungi thabak thoram tawbada phawbada happy haba po isada feel oide mayamna pama taragadi link description da option jaramagi check tawbirabako aduga ina mamang da gari manung da makeup tawraga video ma thangat ki bodo duga comment la ibako aina kaino gi Mars brand gi Mars ki brand duga ina blur tawe bako kai ginam da adugi video do ina brand promotion tawbagi brand na du do blur tawu habade blur tawbani duga kana gumda ingonda haire bako as mai se ahong boirangoni duna blur tawini na adugi comment pa bada isam no ebo maram di id ahong products na da bado no kanu ki zai na ya duga maya utragadi aise rasi yaudi ay khusaina aduna no pa matan da khara hi na no waina haiba aduna rasi matum keli hai aduna nok ninge khar sauna ngasigi that's it ado myamna comment pa badungai biragadi matung da tawjake ngasigi video su yamna sangba yade ado bye next video da amukunarasi